lazım disa usa bijin jibervi. Yıllardır savaşın etkilerini doğrudan ya da dolaylı yaşayan biz kadınlar hep kendi deneyimlerimiz. Navaji ve Serata Şaradariye yalnızım biraz devrin demir. İro hakeku em aşitiye digerin em peyva aşitiye sazlıkın demek ki duve derede berubaşiye ve lehberi ve ravşeke şerku mehamuya bandor dike jiyana me bandor dike haya jiberweji em pedivi bir peyva aşitiye dibinin. Burası demek ki em le tecrübeyin eşyen diroke dinerin em dibinin bu kese ku her izede diroke de jiravşe şer zarar girtine u eşa şer kişandine jinin. Yeku de ravşe şer de eşe her giran jiyana jinin yeku de renk koçberiye de rasi hamu zahmetiye hatine jinin yeku de ravşe qayrana abori de zahmetiyen heri giraniye jiyani dikşinin jinin yeku be politikayın kayyumara be politikayın tundiyeyen merdevletire rubru dmenin disa jinin gotineke ku em bedeve jine ser aşitiye saz bikin pir bqimete pir binirfe yani em dibejin ku dipevajoya diroki de hamu eşen şer jine kişandine maduriye ke gelek kur gelek mezin jiyaya ve em pir zelali bejin ku jin tane ne mağdure heman demede avatera aşitiye bxoyeji aku her izede eş kişandiye aku her izede maduriye da vero şekişandiye ev bxo bi destê xwe bi keda xwe aşitiyeke bi rûmetî ava bike. Her kullu kaderê xwe em sibehê heye varet bên bariş. Ew çitin dayîkî qîme li meclisê bi Kurdî şeğilî malese ma ne qeder gelo ew çima ewa wê birîn neşt Kurdiya xwe timan bikin neşt gotina xwe timan bikin ecebe wê dayîkê zanî bû bi Tirkî ewa xwe xelas kir. شوتي هون كولانا هون زكاكانا هون دروبرانا تجاري منكو تيا امستيان تجاري منكو امبترين لبلي ام هبي رجاي دكن از دايكا اشتيه مرسرنا به بتوني دايكا اشتيه از دايكا گرتي كيما انسان 27 سال لاوي متحبسي جايا مشهيد جدايه 16 سال استبي ناس ناكم فردا تمام الشعر دنياي تركيش بن شعر بن زمني دا قسطني دي بيقرا كرد سفي اخيتوني بن دي سنها عسكريه وكرد ترك زاروكي خد كرن عسكريه زاروكي خد كرن زاروكي ناديس عسكريه وانا شو دعوه الكردات كن كما كل حقي وادي عبدتنا ام كردن ام دعوه كردنا ختن ام دعوه زماني ختن ام دعوه سروكي ختن ام دعوه اشتي وبراتي وخنجي وعدالتي حيا امساق من ابدايك حماشي يتخازن وعدالتي يتخازن وامشرنا خازن تجاري جينا شرنا خسيه ربي ملتي ام اشتيات خازن ام وكبيات خازن ام شرنا خازن ام رينا خازن ام دل ايشن كذبا نشوتي برا كسكيني كذبا ونشوتي جرابي بلجن بارش سروكي مشتغالي كيري ام بيبا سروكي خاني ام بوتنا ويله كيلاي مجي وقفي كيرن ام جي وقفي دكن ام دايم يبيجن اشتي وكبي savaşlardan beslenir. Generallerin, sarayların, devletlerin masalarında kurulan barış, halkların barışı değildir. Bizim barışımız, tandır başında ekmeğini pişiren kadınların, sokaklarda adalet isteyen genç kadınların, dağlarda özgürlüğü haykıran kadınların barışıdır. Yake çikeci piroz bir yake yule içi faize yake faize en zalim teki ki teki biştغل قدام حتى جوافم ناقم وتكراج وحمار دنباش وشباش او هري يا geleki العاليه كردستان العاليه هرم احمد فتي جبر گوشن به زمان دای که به زمان خو نکارن هرم gerek em
tevayî civak em li xwe xwedî derkevin em ji bo hikûmetê jî zexta bidin em bêjin ki bes e gerek aşîtî bê ji bo aşîtî bê wê şer jî bisekine ew biça ku şer veqetiya wê hemû tevayî wê li beqanika bela bibe wê hîn bêtir wê însan di xweşiyê de di hebûnê de wê jiyana xwe bike dayîk ne rast nabêjim ne wîsayî ne wîsayî Yusaya hevalê me îgo Yusala zindana û êgo jiyana xwe dest dane Yusaya wan îro gelê Kurd li hemû rojhilata navîn li hemû dinyayê tê nasîn. Yeke îlonê em dixwazin cîhanê tevahî rastî bibe aşîtiyekî muayinde û li van axana em dixwazin bi dengekî bilind em hertin bêjin aşîtî were bi rastî êdî ez bawer nakim yani kesek aşîtî naxwaze em hîş şer westiyan û li bê axa tu kes wek Kurda hevpar nizanî jiyanê bike Türkiye peyve bi sala hevalê me ê hêja di zindan ama ez wazim wan jî bifikirin îro wek min ji car digot ewilî winê Halklar, muhalifler, gazeteciler ve kadınlar susturulmak istediğiken biz barış diyoruz ve barışı artırıyoruz.